Uyabuya uJesu. Simemezela ukubuya kwenkosi, simemezela ukulunga ukuthi kuseduzane, okulunga abazalwane, akuzile ukuzolanda abantu abasemasontweni, akuzile ukuzolanda abantu ababuthene ngokuthi isonto lakithi likhulu, kodwa ukulunga kuzolanda ukulunga, ukulunga kuzohlangana nokulunga. Njengoba kuseduze kuzolanda abalungileyo. Noma ngabe kuthiwa ubungakalungi usenethuba, bazalwana mangabe usekhona umphefumulo, lisekhona ithemba, usengashintsha, uJesu akulungise. uNkulunkulu uyokusilahla engathandi. uNkulunkulu uyakusilisa emlileni ongacimikeyo engathandi. uNkulunkulu bazalwane uyakusilahla ekhala. Athi kanti wayeyokwenzana emasontweni okhomba ukuthi bazalwane ayimayilana namasonto, noma ngasonto abazalwane kodwa ukulunga kungekho. Uyosilahla ekhala uNkulunkulu.